n'abakinnyi 10 ba Rayon Sports bigaruye imitima y'abakunzi ba Rayon Sports ndetse n'abanyarwanda muri rusange bitewe n'ubuhanga bafite, amacengu, amashoti akomeye cyane, ibitego bikomeye cyane, gukinana ishyaka, ubuhanga buhangamura ibihangange. Aba ni abakinnyi bigaruye imitima ya benshi, bituma hari n'abafana batangiye kubishyiraho tatuwaje zabo, bituma n'amazina y'abo bakinnyi bamwe mu babyeyi baratangiye kwita abana babo. Ese abakinnyi nka Iradukunda Eritatu, Issa Djigba, Mudeyi Akibari baraza muri uru rutonde rw'abakinnyi 10? Irebe video kugeza ku musozo. Njye ni Ndayishimiye Eric, kora subscribe, like na share. Turahera ku mwanya wa 10 kugera ku mwanya wa mbere. Turahera ku mwanya wa 10 kumanuka kugera ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turasanga umudefanseri Charles Djibrao, yavutse tariki 30 January umwaka wa 2001, akaba afite imyaka 25, avuka mu gihugu cya Chad. Uyu yaje batamwemera bavuga ngo ni umwumbati, ngo nta kintu kibereyemo, ngo ni igitabazi, ngo nta mupira azi. Ariko uko bwije n'uko bucya ari kugenda bemeza, dore yuko akora save za hato na hato, ibitego byabazwe abikuramo, nta mudefanseri umukoraho kuko wagira ngo ni Samusoni cyangwa se Goliath. Uyu mudefanseri iyo umurebye wagira ngo ni murumuna wa Virgil van Dijk, dore yuko afite metero 1 na santimetero 99, ni muremure wagira ngo ni ipoto. Imipira yo hejuru ayikura, abadefanseri bamukoraho bakagwa hasi mu kanya gato nk'ako guhumya. Uyu mudefanseri akomeje kwigarura imitima y'abarezi ndetse n'abafana ba APR batangiye kumutinya bavuga yuko abataka ba APR batazakoraho. Uyu mudefanseri ari ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 9 turasanga Elia Ishimwe Ganijuru, yavutse tariki 23 Julayi 1998. Uyu mugabo akaba afite imyaka 28, akina ku ruhande rw'ibumoso cyangwa se kuri gatatu. Uyu nguyu wagira ngo ni Nuno Mendes, afite santere ziteye ubwoba, ziba zikatakata zikagera ku ntego nka misile za Iran. Uyu mudefanseri arirukanka ku vuduko ku rwego rwo hejuru, yirukanka nka misile z'Abarusiya za Orshnik. Uyu mudefanseri nta muwinga ujya umucaho, wagira ngo ni ubwinizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwa Patriot cyangwa se FARD. Ni umudefanseri ukomeye cyane, ukomeje kwigarura imitima y'abarezi, atanga santere zivamo ibitego kandi nta muwinga ujya umucaho. Ku mwanya wa 8 uyu we kumuvuga biteye ubwoba, bamwita Junior Kameni. Ni igikoko, ni igisimba, wagira ngo ni inzovu. Yavutse tariki 14 Gicurasi mu mwaka wa 2001, akaba afite imyaka 25, avuka mu gihugu cya Cameroon kizwiho kugira abakinnyi bakomeye bazi umupira. Uyu nguyu wagira ngo avukana na Erling Brot Haaland, dore yuko afite metero 1 na santimetero 97. Uyu wagira ngo ni Haaland cyangwa se Lukaku cyangwa se Zlatan Ibrahimovic. Uyu nguyu abadefanseri bamukoraho bakahita bitura hasi. Uyu nguyu we ibitego by'umutwe abitsinda atiriwe anasimbuka, ni ugukozaho umutwe gusa igitego kikaba cyagiyemo. Uyu nguyu ni igikoko, ni igisimba, afite ubuhanga, ibitego atangiye kubimariramo mu ikipe ya Rayon Sports, bituma abafana b'ikipe ya Rayon Sports bamukunda cyane. Ku mwanya wa 7 turasanga Ndande Junior. Uyu muzamu yari mu izamu uba wagira ngo ni Imana iririmo, afite ikiganza wagira ngo gifite supaguru, wagira ngo afite simaki ituma imipira yose izikafata imipira yose ayifata mu kanya gato nk'ako guhumya. Avutse tariki 22 z'ukwa kabiri 1998, akaba afite imyaka 28, akaba avuka mu gihugu cya Cameroon. Uyu ni umuzamu waje guca agasuzuguro ka Kwizera Olivier wari umaze kwanga ikipe ya Rayon Sports ayica amafaranga menshi. Uyu ni umuzamu umeze nka Buffon, wagira ngo ni Peter Cech, wagira ngo ni Peter Kutu. Umuzamu muremure, dore yuko afite metero 1 na santimetero 97. Uyu ni umuzamu w'igikoko, w'igisimba. Uyu muzamu kumucishaho umupira ntibishoboka. Umuzamu kubera save akora bitangiye gutuma abafana bareba bamukunda. Ku
Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga Muhoza Daniel. Uyu nguyu gatandatu turasanga Muhoza Daniel, yavutse mu mwaka wa 2008. Uyu musore akaba afite imyaka 18, akina kuri 11. Abantu barimo baravuga yuko uyu mwana ari nka Lamine Yamal, aradribblinga, aracenga ku rwego rwo hejuru, amashoti ye arindwa mubi. Abantu baravuga yuko uyu nguyu azasimbura Jimmy Gatete. Uyu ni umwataka uteye ubwoba, utangiye kugaragarizwa urukundo n'abafana ba Rayon Sports bitewe n'ukuntu anobagiza akamari n'ukuntu yoza amaso y'abafana ba Rayon Sports. Urukundo rwatangiye kugaragara ubwo yatsindaga igitego ku mukino wa nyuma wa Sekafa Kagame Cup. Icyo gitego kikaba cyarahesheje intsinzi ikipe ya Rayon Sports. Ku mwanya wa gatanu turasanga Mudeli Akbar. Uyu Mudeli Akbar ni Umurundi, umushinga nahisha, yavutse tariki 28 Mata mu mwaka wa 2003, afite imyaka 24. Uyu nguyu akina nomero 6. Uyu nguyu yimufite imbere wagira ngo ni Narido, nta muntu n'umwe ujya umucaho, amapasi yarayatanga, amashoti, amatakere sinakubwira. Uyu wagira ngo ni Casemiro, wagira ngo ni Rodri. Uyu nguyu bishoboka yuko ashobora no kuzatwara Ballon d'Or bitewe n'ubuhanga afite. Uyu mukinnyi akomeje kugaragarizwa urukundo n'abafana bari. Ku mwanya wa 4 turasanga Ibrahim Jingale. Uyu mukinnyi yavutse tariki 2 Novemba mu mwaka wa 2006, akaba afite imyaka 19 yonyine. Uyu nguyu akina ku 8 cyangwa se central midfield, yavuka mu gihugu cya Niger. Uyu nguyu akina nka Toni Kroos, akina nka Iniesta. Uyu ni umukinnyi uteye ubwoba cyane, amapasi, amacenga yafite arimo aratera abantu ubwoba. N'umukinnyi uhambaye cyane, uzi umupira nubwo akiri umwana, abantu baramubonamo Toni Kroos w'ahazaza. Ku mwanya wa 3 turasanga uwo bita Atisu Kojo, yavutse tariki 16 z'ukwa gatandatu mu mwaka w'1999, avuka mu gihugu cya Togo. Yaje abantu batamwemera, ariko ubuhanga ari kugaragaza nk'ubwa Vinicius Junior, wagira ngo ni Bukayo Saka, ni Lionel Messi. Afite amacenga ateye ubwoba, amashoti yarindwa mubi, umuvuduko we wagira ngo ni umuvuduko afite wagira ngo ni wa za drone za Shahed 136 z'igihugu cya Iran zasengereje Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibitega abikubitamo mu kanya gato nk'ako guhumba. Iyo arimo umenya yuko afite n'igitego mu minota mikeya. Ku mwanya wa 2 nyamuneka nimba utarakanda subscribe yikande maze dukomeze. Ku mwanya wa 2 turasanga Issa Djigiba. Ese uyu nguyu tumwite Kevin De Bruyne, cyangwa se tumwite Luka Modric, cyangwa se tumwite Iniesta, cyangwa se tumwite Bruno Fernandes. Yavutse tariki ya 1 Ukwakira, yavutse tariki ya 4 Mutarama mu mwaka wa 2004, afite imyaka 24, akina nomero 10, amacenga arayafite, amashoti, ibitego byose nakubwiye niba ushaka umwite Kevin De Bruyne, cyangwa se umwite Luka Modric, cyangwa se umwite Bruno Fernandes. Assist zarazitanga ni nyinshi, ibitego nabyo ni byinshi. Umwanya wa 1 turahasanga Iradukunda Eritatu. Uyu nguyu ukuguru kwe kwahawe umugisha n'Uwiteka, amacengu ye arusha Messi, arusha Ronaldinho, arusha Diego Maradona. Uyu mwana ashobora kuzakina muri FC Barcelona cyangwa se Real Madrid. Uyu mwana yavutse tariki ya 1 Ukwakira mu mwaka wa 2006, akaba afite imyaka 19. Uyu nguyu akina kuri karindwi, ni umukinnyi umeze nka Lamine Yamal, aradribbling, amacengu, amashoti, afite igara ritoya cyane, ariko amashoti atera wagira ngo naba avuye mu kuguru. Umuvuduko afite wagira ngo ni umuvuduko wa misile yitwa Newton ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arirukanka ukagira ngo ni indege ya F-35 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
ndakeka ubyiyumviye. Nimba ari umukinnyi tutavuze mwandike muri comment. Subscribe.